kwita ibia nikuthia nayo na kukwio no kuometho atambuani nieli ni Mbenzi. Kwa mazietwa nitwa Mike kana Michael. Na nenge umonde ni ogede ndeti kana tuko thela modeta ayi tuko kana taliki ando mange twi. No getwa manda Mbenzi. Mbenzi olangwenda yo nienda mundu ukwa weze ne muyo. Nendo mundu mwe wethete ina thenia isiana. No yethia nendo mundu omusoma ngu ina akili onzeta ya mundu muima. Nienda mundu mwaza. Wethe no mwaza wethe tikasya kaindo kakube mundu ni omukube na nienda mundu ebiti yena mundu gwekalamana. Nitawa Nakatunge na nukie Mbenzi kumandha potential sweeter na ni hope at the end of the day ngokata mundu tutonyenda na tukekalani. Nitawa Nakatunge. Nakatunge. Okay, nitawa Michael. Nitawa Michael. Michael Mutinda. Na nimete ukamba wa makueni. Andu beta wakanzoka. Nisi umete ngatakoni. Kuitwa ni Masaku. Ukamba wa Kadhiani. Kadhiani ngaligweba. Kadhiani soko uba kube. Obu soko. Kadhiani soko. Kadhiani yeba kubina Kadhiani. Okay. Michael napia siaitwe kweni ukanzoka no aendie skulu nzomete class 1 mpaka 8 nauma 8 noka form 1 mpaka form 4 nasomea Wakatelembu nauma vinapi uzuri aneka course about media sina kusomete mpaka ndi masomo muno ino nzomangi tena nzomete chucha primary chucha 18 ngamini ya 7 ebikito 7 ebikito 7 ko ndona ikotia mwalimu wa 8 ya ndiko bauni kito kwa hivi na mwingi muno ntiana tiayo. Okay, lakini uwa sawa. Ni sawa. Take kabisi waye. Ndo nende ngiye. Ndo waende hiyo na masomo. Ndo nende ngiye. Na. Ndi minute nyake mimi. Na ina relationship. Aweze ndio inesa. Sometimes we ila nenda. Koma na inake. With at that time go busy. Lakini wenza ila upendombana nuku insist mono tukomane. Ayuwe dia ndiende tena sa tuatiana. Wanisikana na ina relationship kana ina ambe. Dhaya kwa ya akili. For the last tasemi yake tatu ndiye in a relationship kuma 2019. Na ndiye ni single ndo itumi. Ni chao chako siye mumana. Kau sevelan wena mundu tokwelewa. Sayingini mundu mkano anda mundu kumwelewa nosi tudatu ile siana. Pemoso vya mundu muka. Ayo tengemea ndakwenda. Yo tengemea mwile siana kiata. Atuenda kubembelezwa. Yo to bembeleza mundu akumetindo mutandikira nukwacha mundu sinda kwenda. Anawese kila kienda na kila nethitwe kila nendete Allah
kindu kimwe ni ukwendo ndo ni yailite kuimewa na ndo yemewa ngale kusionde ukethia ni wambenda na kwenda nicho wirika ukethia kila kingi etwailenda na mwigana ndo already nyenengu kwenda na kindu chambe wenda kinu nokisugia kwendo waje ili atumbe na etumbe waje kwata na vina yatuka ona na waje lekelia no yume kwa kona je kabaloka ndo sionde walelia no mbeti kesi ya kwandi kesi kesi kana uona ndo welewa ndo ni chao ayo ndo niso mundu akwiwe na kwimwe na mwinenga na ndaya in fact ndaya ni kindu kimwe kinene muno ajue apia nengu kwenda na ukwa mwitu ampambiye baikendo mundu utendewa ona kungethia baikendo mundu utendewa kwa wendete chao kana mundu yenda at least omume musomi kunyenda wanya na bikie 7 na chema ndo kwa ya mbesa anda wewe kwenda mundu musomangu mundu ona tukasia moto nya yasiana na wendete chao in life wendete tunda yiva wendete chao ni chao kikwithia cia moja ukethia nezo kuthatia no nike kiu ya nyeni bata muno na mbathi masiatene nene unewa ni nthi nenda thukisia twathi tu wethele newa obewa isioka na ni bata kuthambia ni bata kuthambia pio wewe zinyona bata kuthamba timu no wewe zugwe mamiangu ye meike ndandi athamba ndi bata kuthamba no lakini thamba aja bioga na wewe wendete tunda yiva your favorite fruit hapa ni apple na wizi ni vya apple ni ya iwe kwa ya iteni ayi tesi ya iteni no isi akoidi ibanda woku okay najue nye ni wangu ndiye na kwenda ni wenda tuikalani kana twende twemwe ndome mpaka kiku kwa wionata na na challenge yenu ndawe osiabicha mundu muka na okenda ona kana kenzo ngisi no mundu ni malito nene ningi aye nditi aye tenza nyene ni kwanza ni yetu amezingi ya kanisa wala kanisa iba nienda kanisa ya MBC ona nikalambe okay dina mundu outside ndona sia in your pastor mwana se ando akane maitabana yemo weta nomba amoyo bindi ndiayo ga ndaona dalili enda je yo boti tasiako Negitisi yako karibu yeye yu chao yani choka inaugua kikalokete wewa wewe na Yesu ndaenda ujuona nangu kwa onako kigundo kauta ya weyuke loika withio mande ose nyemelinga kuya ayo so mama kwa nyukose ukwai ugawese akamaila uzobe na akamevata na pia nenda mundu nene musobe ya na baike nikithukuta kwenda mundu wimunenge everything with the attention yaku yoneze kwake na at long last uyesaidi ya muyaingi muyaingi wese relationship wesaidi ya muyaingi ta muyaume tatatu beula wangu beula ibarendi beula jimwene musi you wapo heart kwa mundu no wesaidi at long last ukita utetia uyamana ya kanisa ya kanisa nisi niwenda hayo
when in this life then our relationship kana when I'm together I'm part ya everything together everything ni part ya for example together na muka kwacha na thi weane kana na kuwa wathio weane ithino nao na loko ni mwanzako kama ni wabika aende yada together yune wa mana wa maundu taso disi kananga lekoni ya communication umielea watu nondo nyeina enda amundu ina communication kele ito nena time to time nyino nende wakwenda na museo tonyo mbuya kuwa kana nusuli kaiko azabela no surprise wakiweti kuwa no niwe pai lundo no kuya ulande zino netate lakini wisi yu au mengi sindu cionde menda kubunde no ka ukethia mundu ne wisi kuwa ngima kwa nita naka kwa nita na yetu I think tusiaitwe ando atano na ibese no ile ya no enda ukethia mundu mene wisi bai mundu mauta uga lakini kule ne haura imboka ne kobia wisi kila mundu no uga patience kila mundu no atilanga sukuma lakini atilanga nikwenda sidia nesa kila nimenete in life kila ndeu yake imbeka nesa nikutambia miyo kumedambia manji ni yu idambia miyo yewa lichachwoko ya mezi uso mande kesiko kata na isili of course yale teke wa kiyo lolo wezi wiki ya not for example withambia miyo na wewe wa mwite makobisi imanji ni ndi jegoko ziliane yu makulio ni azu waze kesiko iba une no kandele yazio na we alange no isilia yu yande ita uyangi cheko ba kindeta kwa kutalia na kolike lakini wezi pe mundu mawe ala we ka meo passion kuenda itakuika hata maybe kwa house chores nature or not the same kau kila ndo not the same kuwe chino newe wala ni kitanda no nada kubua ngwa no newe tinola wako no meyo you know didambia lakini ngamuite ya mawe ya no nido okay na ulipata na mundu mwakawili hata maybe character ukwa nyene monene na nenda mundu muka binditi kete no bindu ala andoma ikolio no songe kete we ngewane mbinge ndebo mono na mundu muka utana okwelewa ni situation pendo ka kete ya nomwatita shopping na mundu na adbag mienda saizo nendo mana besa siebo kana ibo ya kama mbozo I don't like nenda mundu enda no kwenda silingi manele ta wakatatu yukanda byo wachuma wewe ndiko na maundu mako ningwikite nini olotini ndio kawede mundu no enda ngidine utabia kaja bya wese ndi vengi no vengi ne enda ngilile yuka umya ukethia no twabango kindu no mundu endo ya ukethia no nenga duration kana wede no ya manda ya na udukuma bandu nesombelese ni babalo udukuma nyanzo ubase igule so igule na so vya upungu ontekumisie upungu copy itara master itara be master ki na ukaito upungu kana okekule upungu ina thina kana okekule kitego bokoma na to so bisi okay panso ke dia ni kiseo ndo
kubungu omwe tuzoba ziona ziana ingi cia mwana tatu na ndoka ya kuyeba kwa hiyo bama zako kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.